A very good evening. Northeast window ki dialogue swimming tabi puna makpo han ba makta da dong HEEYAI LEIMA tong bramna puna putaram nuk chabu loina na ikok na kurum jari ngasi Northeast window na khana nei ne na gitong ta pok chari bang asi topic 2 weeks after BJP MLAs meeting at Delhi haiba topic asini koi gi how kiba December gi tang tara ga mani mari da BJP gi high command na kauduna Delhi da koi maitei amadi kuki anima ki BJP ki legislature sing kauraga wari sanakhiba gi masi hapta ani shuraba matung phawda masi da kari step forward lai koi gi lairiba si koi gi president rule si dumak continue tawgadori bra extend tawgadori bra natragana koi athuba matamda popular government ama semba ngamdori bra aduga phamluriba koi gi meeting du dedi high command pirakpa warol gi matung ina akoi lairiba kanglup ani sigi marakta thajana ba habedi peace hana porako habani adumapu peace porako haraga su koi gi haukiba numit kharani gi mamangda tang taraga mangada torbungda IDPs mayum de khansin kibaga tang taraga tarukta amuk makoina buffer zone hensel I haidana akoi gi nongmai kapsilakpa bom thadarakpa duga ITLF na amuk makoi student protest upangthoki maitei singna masage IDP sing na mayum dan sin badu buffer zone hensel I haidana smai tawdana khogi Delhi da BJP gi legislature sing na mifam pangthokraba matung hauzik phawda lairiba si akoi karishu positive oiba sign di kasu uba phangde adumakpu masida kari lakpa yai manungda kari lege habse khanani ne nabgidam ta hariba topic ase pukachabani pukachariba topic ase da khogi tongan panelist ahum na saruk yabigani ahan bamakta da panelist ahum sakaminga kona na takchabugi tanja dung tang myang pan thamjage ahan da khogi oja SOTIN KUMAR former secretary CPI ahan bangta doja SOTIN KUMAR taran nokchari ani subada khogi oja professor RATAN KUMAR former HOD English manipur University oja RATAN KUMAR basu taran nokchari ahum subada oja BIRENDRA CHABUNGBAM senior journalist oja basu taran nokchari thagachari matam gi oibe issue sing da segumlaba platform asida khana nei na bidam ta pokachari ba matam gi oibe issue sing da akoi gi tongan ba panelist na masa gi oiba warol kaya ama thamnabagi damta simlaba pokachari ba topic akoi gi platform sibu newtv bu support to bi boina akoi gi panelist ahum na isa gi mamal yamlaba matam khara ka jiktang kaithok piduna pokachari ba topic asida isa gi oiba warol kaya ama thambigani habi wakalonda newtv bu support to bi damta han panelist ahum bu thagat papungdok chari ngasi gi topic 2 weeks after BJP MLAs meeting at Delhi haiba topic siga mari leina ba han bawang jai oja SOTIN KUMAR da lakchage oja SOTIN KUMAR Delhi gi tang taraga mari da BJP gi high command kauduna tongan ba hariba khoi gi maitei gi legislature amadi akoi kuki gi pullakanda masi meeting se pangthoki dumakpu makhoi gi mioi MLA ahum di yawide masida makoina thamlakbagi waroli matung ina peace hana porako haibene oja adumakpu peace porakpasi oja hauzik phawbadadi peace porakpagi mahutta IDP sing hanjalubada oja buffer zone henjalakpani haidana ITLF naga thamgriba waham adudagi mathakta koharna hariba lengak sembada makoi kuki gi MLA sing yawba sungya yaroi haiba statement amsu tholakkiba leire adumapu oja khoigi February gi tang taragani thoisida hariba khoigi president rule chi pura chahi ani phaga doine adu itagadi 2 weeks ki matung sida oja hoina yengba yabada hauzik phawbada chaluriba meeting du gi makoina high command pira iba makoigi statement siga mari leina na oja hauzik phawda leriba conflict sigi any positive response ama oja na uba phangbi oja phangdi haga oja lakadaba khoigi president rule si chahi ama phagadaba February dang taragani thoisi bokta di oja ahongba kari gumba khara khajikti lakada haibagi oja gi thajaba leibra kamai to exam tang yam nuai asi ko ibema anchor gi thaksil makada manipur gi sangai raba oja RATAN KUMAR amadi DDK gi oja BIRENDRA KUMAR ga loinana phamina bagi tanja ma phangbase ai khwai dagi nuai ba adum bamiku amani
Hujik leiba ingon da thambi ki wafam si hogi ba tang taraga marida manipur dagi BJP ki MLA sing madada koi tribal kuki ki MLA taruk mantri waramba ama yauna koi Delhi da kore haidana salure adu loina matam da thamgi bese soidina koi popular government ama soidina semalani Yes, yes. haibagi wakhan si leipak miyam puna wa launa wa pa mane ate ate yauti adubo aina sumni hajar wa mafam simakta da koi discussion tawna bada aina sum thamjaki bedo moi sali si popular government ama semalani ni sakhraga maduda leipak ki bi su afam supan pandan tori mong se yam lali haiba khara dum madugi sudu jam ngangna gare ado akoina hai tabra kaino khangde koi sali se leipak ki bi su me am se khara su pukaluge na satpane na ado bu tourist da akoina kari asa to ngai le uzik hogi ba November ki tang tara mari sing amang da nini humni ngang khana moi salure dawa me am pirame mayam puna mut asama pamba pamda ba manipur da popular government ama leidor male haiba simadi phaune ta sen haraga di PR sason da gi di ko iram gi irei sa singa lengak sa baga isi su kitang sauthuk sa ba ma adon su phaune ga satpa ta se mudi natra ga su aro huji PMC di sayura ni si manung da सरकार सेवा सेमने रा सचाउन तौरगा दिल्ली सलुब मयाम से निंग कार खलक माले मणिपुर की प्रजा मयाम कांगू मा सरकार सेमल ने दना सवा सामग लोइन निंगम वखल दो सब थाजद्रे सेमल कदो मानद्रे नो अदु मथता कोइन अकुब पाउ दि फंगदे को तबदि अखोगी मणिपुर सखिब MLA मंत्री वरम कया Chief Minister or Singh Mayam Singh se Delhi da BJP ki classroom amada ado LP school ki classroom mali mongdo adaida moi Delhi ki BJP ki leader Singh na yamni thina class pire ka thador pumale haira mudam se kai noi ta se na khangdi ado Manipur da ori film Mayams phaimu ben yadriba Yes. ado relief camp da me lising fu matak to jiksu le liba amuk masa masai mem de sang nen tawru re ngaran hanam ta thore ko adu amuk tawre adu nobai kapsa le lep triba adu loina na ekoina mori surachanpur adu loina kangpok pi kari kramat stay da khogi mai makai mang tak khra kai do mayam sing siki kari kari pai kale ko kale adu ga pha mang khang na mi punamak si yam sathina khogi Marun IDP Kabu Singh masi kudung thina mayam se khabar kagaz chabak yaudna adum le tanjama ne swaida yam hara lebak sem ne sakli ba Kabu Singh do masi nim kairam gadra ne khal maram di kai noibo le Manipur ki phibam se moina solution khara porna mugi da mukta pressure group ama oi ma thodu di moi torok treva sok tau drive some relief camp seeing Sakarian and Badu to what that part Karaduna the airport. Aduna in a Ponjabada a quickie Sarkar see Simbasi Pak Center Yarakado Monte. Yabum the Tokti. But the cookie MLA Tara Boisi Sarkar Dagi to a Dumaka the Sarkarna Moibu Co Center na. Moi MLA look towards hiding cabinet mantri adum oile madu khudong sabe like anything pini Yes, yes. adishu matata manung da yam toin moi unara kanda wari batai dum sadana moi goi ba thabuk kai kara adagi buffer zone bafam rang khangde buffer zone library tabra madu lo thok paiwa haide adu re sahi ani ahum farakda ba hujik lambi thinga tambase Yes. free movement and base shibo hona brava Prime Minister or Home Minister or City, young Penam level Tavon hanging a quid. Don't be any of them to point them drinking over. Shibai Baul, I made a shoe put at the Tadari at Manipur. Timona, Torona, Shikapu Pisa, go, Shemai Bowie the quality. Shemai Kalan give the Kampu Pisa Torona. A lady Nagari Yale, you can answer the
सेनापति नुंगे ngak bai darkar lete ba state da kaino to bya bas akoi maru na koi party mai kai de gi highway protection force lingo highway se sing center mana ta de ade atai mayam sing ke no mayam sing se thing ba sing se amata koi sang mangam de pakhat le mi puna mun mi pai ne sing ba bas ta mayam sing se masi ko na ba thabak to koi MLA sing de ga thongna le na pressure pi over center da lambi hang do free movement ya halu ga na to ba se badu ba law ba khong ta de nupi masa na ngarang na na delhi de cycle to ga la ga se ko yam thongna le se le ba madu ki thongna ma sem de yaw de ba koi MLA mayam se Lebak kita bukan mau MLA urisnya, mana wasuk putih ada tu kita terus. Aduh karim teh, lepak miam sini, awal miam mayu nerakan dah, muanya hendak selalu berkongsi saya, masih mau terser hari ning berkai berkongsi orang mana. Lepak solution pun ning bagi, orang nak bagi kongsi tidak ter, aduh menteri wala ni, sorry, sarkar popular government, semal ane na selalu berkongtang dah, baru di terser fail orang kalah. Aduh na azik center na urisi su manipur popular government ama thambaga isi thamurakan dah, hian mai salah kerja isi paket lang matrai kalah. Center se manipur dah, kerana popular government am thambaga moi de free thado orang. Aduh hian kudung tiningai orang kadra, mai salah kadra na center ni kalah mudah malih. Malam ni kaya gini, moi na pan matam dane ba. BJP na pan balenga ki matam dane ba. Mai hona sai se, huju bom sai se. Mai kan moi na ngamdre ba. Aduh mai kadam thong se tong je ba. Aduh betul ke sini, ini hanya sahaja, koi sai menteri MLA sing se. Masih kami kai ni ngai ni. Pura masayu je mana kan ba. Drug karbar gumba, cuma kontraktor gumba, aduh kalau mian wilan tumlut tu kamu mian mana, rajti tu kamu mian mana, kau lepas sason tu birim ni apa, aduh moi tu rajti je kau no, mian sebai je kau no, kalau mai tu na theory je apply tu kita ke moi leti apa, lepas sason kalau mai tu ni kang tu betul na sason tu di, mam apa betul di pesapai ba, sidar sel apa mian lagi sih, aduh na, aina han ba round si thamjani se, masih koi hendak ko tang tara mari sigi terda chaturi ba khongchat se masi yam sathi aina thamjani se manipur gi da makta di koi MLA si dei bak sigi miyambu yam sathi ni kai pi bne na hai khanje madu da phauze kari noi bak sigi yam sathi ba mastam da popular government am lehlani ga na madu da ko satno wano ba satna ko madu mayam adu popular government si power roi ko kam ai do oi do moi hai center na pirak pa uhilak pa chief minister do ko dum ya jare pula ka de hai ne ba yes pundri ga de moi ton sala kanda ko home ba su hen biu ko tara mari ma bu sogat le sau bu su hen biu ko du ma bu sogat le adagi ne khomso ke ra pambiri se som du tak na le re ba agar kana onna sig wasa khare chief minister wai na center ni yaram ni ga na adu kuiroi moi masen thang sana bedo adum sana leini adun oyo besta se da ngasi lepak se da popular government ama hek lan torkan da hen mai horkani haibse center na soi urumam thoe madu center no udar ga di center su mami tang he ba mitang ba mi na samu ko ha ma badong na leiba center oido re ba adura khoi gi mot di khoi masi lei report se masai da hojik se ko aduh, aman itu center na palas supendre, pihak. Adagi, aku ini MLA menteri mayam sini pan pati lepak semai yang saya tu sok pati fresh mandate am, aku parti ni sekarang hajar isi fresh mandate. Toan election am tokan mian apa betul. Aduh tu semua mian muk boy lepas lising mana pergi tara pergi mian lagi ni vote kar ada ni gaya. Aduh kalau perjasi lagi ni vote कोई कार के गए तो प्रजासवाई भोट जो थोका नहीं गए तो सिगी ने सर सुम से थी लेबाक से सुम पुथनी है ना खुदों थी ना वो ने आई पास राउंड जो साइड ओके थागत चरुजा मखा चथ जबोई ने युजा रतन द लाक जगे रतन नाकल मरोम द खोइसी अबजिक खोइने थिंग जबदा सिंगजमै गी MLA उजा खेमचाना Christmas ki keno madam hana thamak pa keno si peace amadi peace manipur da lai ba ko gi hojiki situation sigi normal si se por ke hai tar ga di peace amadi dialogue na por ka da bani hai adum hai ba ko gi MLA sina hai ba peace amadi dialogue hai se ma na hai da ga su
MLA masamang na haidra su miyam na khangdana leiraba wafamneba makoina haibagi mahutta makoi punjalaga action plan oina onthoraga madu thabak oina onthorappadune baza miyam na pamli base ngahak ki function amada attend tawroga chatluraga ngahak dice ta karaga statement khara piramba basan khara piramba tu nate baza miyam na pamli basidi mamak na piriba peace and dialogue na laiba manipur gi akoi gi hauji ki prevailing situation ji overcome tawba ngamni masi na loi kuption bangam gani haibane ba adu mahak na dice ta karaga masi gi statement ji pidraga su miyam na khangi adu hauji khwaidagi maru oiribadi akoi gi SOTIN KUMAR na sudum hainari baduni sidagi any XYZ ama haiba Mr. X natraga Y si akoi si puthok chare haraga su moi tungda dum suri yepna basimadi si yepna basina ne banga si bo akoi disunity se laibani na mia akoi India government na su irai laina pundrabani na sana ba yai usite neglect ta oi boza sigi matang da koi gi MLA sing chida makoi si makeup si sungthok tho oyadre tho oyadre bani tangai phadana people ki mandate ta ka gi bani adui ta ga people sing china akoi gi MLA sing si makeup thok na ba tangai phadana akoi si su kari kainu kari khongthang abadi thang ba chumabra matam oirabra na khale sing matang da di ozagi ba mo che kari kamai thambini chumme hojik takpi khredo oja SOTIN KUMAR na takpi khredo yam chumbwani aikoi BJP gi MLA mayam chatlure aduda yamna asa chauna chatlure adagi di moina kaurakpani high court center na chale adagi di cookie gi MLA singsu ayamba yaure for the first time highway cookie ga asai gi maite ga pulop phamina da didi da high kamana kaur ena unaru badu unarba chalam dai da phadak ti sarkar he soin da ane maram di PR highway si de khoi loina ma khangi democracy chatpa laibak ta di president rule si di darkar leita bane ba khoi elected representative mayam ma leire khoi loina wari du khangna ba ngakta ne ba aduna miyam gi mihutna semjaba sarkar tu ne khoi na pami du BJP gi oigera am oigera maduna tongan bam oigre ada chaluraga hal aba matungda moina haina ba se khoi kari gi detail du di meeting du de khoi na yauru bu natram ni na khoi na maduda kai kai ngang na hige du di yamun di khangdre du bu moina haiba si han badai khoi noi chana sinana leimina go yamna peace por o adui matungda sarkar semba yani hai ga na adum ba hai adu di chumnagi haihom thopagi haibai du ni madumona ngasai ojana takpi gi badu maina hoji rik leidi ba sarkar sem da bagi maru oiba maram di manipur gi leiriba elected representative sing sigi maruina BJP gi sarkar ni leiri se hoji kai gi jiwarba ana moi gi sarkar gi manung da leiriba miyam du gi lingzen manada baduna maram oiraga sem da baneba aduga center na su hojik leiriba film sida community ma cookie mayam ma khoi di su yaw ro na moi gi mayam duna haidana leire ada karam mawong da sem dorino leadership ki matang da su moi settle to bangam de taseng badi sarkar sem ga haradi Delhi chatra su ya leiriba mayam MLA mayam do ai MLA su leire ai khoi gi party gi khoi da support over mi leire mi kunthra ji leire ma leader khalle hairaga di governor piraga si mayam si leire na tawraga adum process to da laksaba ya leiri si animated suspension ni anytime sarkar do adum revive to basu yai adu animated suspension se kuina leire haji February dagi torok poduna hojik December yaure tha chahi pharka dore tha ani da ngaire sigi matam sida ngasai gi hojik tafi kheba MLA na honorable MLA amana ekhoi si yamna peace amasung ekhoi kari ba hojik do dialogue toraga ekhoi togadam ni haibsi khangeba ado moi dialogue tawna ba short hona de haibidi yaroi hona ramgani hona ba ki khudam khaga hojik ki tawri badumak dialogue ki an ba process amani adubu tawri bado akhoi pamba mawong du yong na di suktaw tawte ba akhoi khaktana sum hairaga tawe da moi MLA mayam sina moi na haiba wadu Delhi na tadraga di akhoi kamai tawga ta judi BJP gi sarkar ni Delhi da pali se akhoi BJP gi party gi singba firem lai akhoi MLA mayam se sumai na leire akhoi na sibaw ba haiba da noi na tadre akhoi MLA toge ga hadi moi tarak phasu ya adu haiba gi thongna su leite hujik ta firi duni aduna lairiba phibam sida hojik lairiba sida peace and the dialogue haiba si karamaina porakadage haiba si elected representative singduna yamna tohoning bagi wane ba chumnagi siyani haibi ro dai to phamaga speech piba da ngang ba maduna platitude ai achumba wane achumba si loina mangna khangi ado hanjal ngang honesty is the best policy loina mang khangi ado kana su madu taning de koin haidi policy program thabak tu oina yengning bagi wane ba ana hojik lei ba phibam sida di ai so do maina ngasai gi oja SOTIN hai ba do maina khalli manipur da yam thuna government semakka da ba mande maram di ai khoi government se center na ne handak ti semakka no hai ga hai ba su tare ko
adu haising na semo phare noigi leader du khallo har kanjo ekoi leader khanba ngamde ekoi party manung da yanaba purak pang ngamdre hana adum leiragadi noina khalakpa leader du ai yare haragadi any ama khalakpa da mo hete yadu adu ngasai gi thang satna bai du adum leini aduna hariba phibam du leibani na hauji sarkar si thuna semgada ba su mande aduga atopa pot amana ngasai ai mamang da so discussion amani da so hajagre oda sotin so jikta panbiri duni tasengna sarkar si semba ngamoi do bo oiraba semoi do bo oiragadi kaidobagi assembly dissolve tawdrino habis masana la ane question se karigi animated suspension da sum thamino law and order gi pibam phatre na animated suspension thambai ai any madugi maram mayam ama leramgani adubu revive to ngamoi do bo sum leragadi assembly du dissolve tawraga fresh mandate ama election ama tawraga maduda afaba phataba vote paisa pijaraga karakera corruption yela aduna tonganbam oijare niyom di aduneba adubu hojik laidi basi central government ki aning bahai batare ne aduna moina madu observe torongani situation si kupna yengamgani aduga manung da honoramgani governor na su hojik ki peace tawnaba committee ga semna khotna aikoi gi process amadi mayam si dialogue tawraga laknabagi tawri ga na tai ko madu da MLA sing aikoi gi representative sing si ju yawrom gadra yawrom oidra madu di khangdre aduna tawdabadi natte adu tawriba mawong si aikoina pamba thaktu yona serious oina tawba mandabadu da praja singna pen da bai wane ba hoji haibi gi do chumba wa ngakta ne bai koi lambi chatpa sungamde haiwe adu kadai da lakadori ba pona na sigi phibam sida sarkar semba haisi sema kanda kari oidorino haibadu di kamai semdoino haibadu aruba question ama leire even semagana kaidodorino hoji hana ngasai gi process to karim phau tawdana IDP mayam mayum da hanjangane na hanjal halle irang amuk tawre hojik madu at least hanjan bagi process khara haurei badu phau di yam phare ana sigum basi khara su thengnagani khudong thiba budi unforeseen circumstances khara di leibam thoi even then attempt amadi beginning amadi tawgadabane ba tawri basi chahi ani makhai henjal abasi phau da itau tawdaba dona mangam isan san da badona tawbasi da ne ba mayam penadrise adubu aina ujabadadi sarkar si suktau tawdaba bangti na te central government su leiriba president rule ge government si su aduna tawpo oisunu apobo oisunu aduga miyam gi oiba popular government to su lahaningi adu yam thuna lakadaba mandi haibagi wani laagadi phare ka sukaide adu tasingna laoidabo iragadi yes assembly dissolve tawraga masi situation si yadre hairagadi fresh mandate ama lobdo madudi aikoi su pame aduni hena phayeba sumaina sum mafam marang khangdana leiraga chanai naraga leidoi charupudi madu natana atopa pambai leite aduga thambadi center gi aningbagi makha pole hojikti ko moina sum thama ga hayeng vote maya da ama BJP gi vote to won ngai na ba poi sarkar pam thok semde laga torok pasu yai torokta basu yai president lo do dum chathara ga vote torokta basu yai adudi situation gi makha pole aduna mase aikoi huji ki dairi basi dadi yam kana masi oirakani haibagi prediction pi basu khoina luna thoe Okay, thank you very much, Secretary. Uza, makhat jatha jaboi nai uza Birendra de laksige. Uza Birendra uza so as a senior journalist oin amaoina. Hai ba Delhi chaluraba matung ngasi si koi week ani issue jalak pasida uza gi speculation hai gadra assumption hai gadra masida uza ne yeng bada chaluriba meeting si chaluraga makoina pire ba response siga hafta ani siboki manungda Ojagi calculation, assumption, speculation. Da oja kari oja na uba phangi kari oirak pa yai. Sigi matang di ojagi oiba kari mod kamai kariya. Thank you. Anchor Buthagachari loinana ahaloraba comrade Paminazari was oja SOTIN KUMAR Manipur University gi English department da matam sangna thabak to biramba professor ayo RATAN yengbiribam bipam khudimak ikai khumna jabot chari LEIMA, what is BJP's outlook towards Manipur? BJP na Manipur di yeng se yeng iba thamiba miyeng se karino habnida Bharat si ganatantra chatpa lebak ne haire ganatantra chatpa lebak sida federalism aina makhaklai federalism si lakpa matamda center de MP haina lai state na MLA haidana lai akhoi gi Manipur da MLA si Vidhan Sabha hair sine
center dana parliament and like thokre kari to bagi manipur da president rule lakhi BJP gi MLA sing BJP gi sarkar se kannana bane makoi gi marakta kari gum bakhara thoke bad madu kannana baidana matam kharagi sarkar amu oina lakre sum chatharak basina matam mamadadi manipur gi myam china MLA sing si please go to Delhi and take the appointment of meeting for meeting Prime Minister oigera Home Minister oigera JP Nada oigera angam mathau tawbangam kangbu sing du unaru ro haidana praja sing sina illaga ayam matam ngangame adubu mamangda makoina manipur gi MLA sing si loina kaudana Delhi da kaudana lao lao mifam ama pangtho osi haidana tawbadagi di maitai gisu pangan gisu kuki gisu loina ma khoko pachatana moi phaminaru re phaminaru ba matung tu ngasi si hapta ani sure hapta ani suri boxida machi si ireng leng ba ude ba ko I as a media man journalist ko we used to talk with different intellectuals across the northern state, not only Manipur Khaktanatana. Karbi Anglong da a weeks back, kui dena ko. Wajiki moigi West Karbi Anglong da issue kharadagi yum mai tha dana adagi chaun irang thok tana mi ani shi dana khotna tawi Nalbari haiba mafam du to sutawi ko tawri basibo hariba aina lakseningi bidi Uttar Pradesh ki Azamgarh raina constituency MLA madam mafam du da Alambadi Asmi yena masagi chahi maudra suraba mangarak MLA oramba nupa amale 90 years old Masi India gi politicians singi marakta crime je sung chen adaba kari guma makhal gi manghon chida phatta ba bisigi mami amata magi election gi affidavit chida sungta ta daba am chamba nupa ne amurom damu yeng seba ko most educated politician in India Dr. Manmohan Singh larik haibida maming chalibni Chidambaram adagidi Sasi Tharoor ko Subramaniam Swamy leidana moi myam si lari yam hairabane akoi manipur da lakpa matamda akoi manipur gi MLA sing se member of the legislative assembly harise masida PR leibasina khodi yam mangjabam leib kari haina mangjage da MLA amagi power akoi na sarkar semu moina moida pressure tawrise ate hi nate Constitution piba provision kharada MLA amagi legislative power financial power executive power constituent power ko asmaina power se ayam am leibase leiriba power sing si moi leitragadi hairiba power sing si moi ne season rakadoini kari do bi season na doino makhoibu MLA Weleba Miam Dugida Kanana Bagida Makta Tabak Nabagidan Maktaneba Ujeki Power Mayama Pirise say state list hire sebako concurrent list hire seba state list or concurrent list lapumatamda MLA amagi kadai bawda kari power lege habse adu matang du utuineba adu sarkar je sumaina sum president rule je sum leibatar badi kanada mangjege si akoi de mangjari nebako aina haizaningi badi akoi gi MLA singsu akoi gi praja singsu akoi miyam su kajitang vote ki matam sida kajitang section bi bamadi changbarai khaleba ngasagi Alambadi Asmi harba nupa si asina crime chenadaba politician amma oibugum akoi ni elect khangiba mihut singse Manipur Vidhan Sabha da hojik MLA oiriba mayam singsi su akoina khabar da he thengna bada certificate ki lan thum gi adugi
अदागी मयाम स्पीकर की ट्राइब्यूनल दा केस मयाम लेदना हाई कोर्ट दा इवन सुप्रीम कोर्ट दा बौसतना मा सर्टिफिकेट सारगा हप पाइरम में अदगी मरन मथुम मयाम मा अदगी दी बैंक की लोन मयाम मा लौरगा दुगा दागा तौबा हबी जबी मयाम मा लेयबको याम क्लीन ओइबसे खरा वाट लेब अ क्लीन ओइबसे वाट पनिना ngसागी मकोइ से करे से ngसागी मथौना से खरा फुदोकपसे वाट प मालेब करिगिनो हारेदी Cookie MLA tara lere. How far these cookie 10 MLAs are worrying for their whole distinct cookie population. Cookie MLA tara si cookie gi population khudi makki moi mihut ne moi tara se. Moi tara na di they are taking care for whole population for their cookie people ko. Mayam du kita makta kaya mo yam na. मोइन हाइबसे पूरग सकेबा देन अखोगी एमएलए सिंग सिना अखोगी मखोइबु एमएलए ओहेलेबा मियाम से असिगी दमकत कयामु यामन वाबी बकेबा कोकी गे एमएलए सिंग दुनदी मीगी आईटीएलएम ना हाइरपा अतोप अतोप मोगी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मयाम सिंग दुन हाइरपा दो एबाइड बाय नाग सलेबा होरेस अखोगी ददी अखोइना नांगसु प्रजाना लाउरसु इरांग हौरसु को मधु थवा इसा सादबदोंग तवे मीगिने याम हेले हेबनिदा अदु इतादी अखोइगी मियाम से कदाइ ब वारगे हाइरदी मधुगी अवाबदु मोइद फिल तो बिरगदी करिदोबगी मोइ सेंटर दे निंगाइ तोब ngamdri नो करिदोबगी निमितरा मरिनी हवंदुइ नो हमनिदा अदु की मतिक प्रेशर से तोब यारे हेबनिदा कोइना हाइजनिंग इबतिको अदुना हौजिक ख्वाइदगी लूरिबा पोट से सेंटर ना बीजेपी सरकार सिना मणिपुर सिबु करंबा वखलोन अमदा करंबा मियेंग अमदी येंगिनो ओजा कॉमरेड सोटिन हाबिगी मणिपुर मियाम से इकाइबे पीबने एग्जैक्टली नेबदो सेंटर गवर्नमेंट ना बीजेपी सरकार ना मणिपुर से अतोपा मखोइने लुमने लौजबा उत्तर प्रदेश कुंबा अतोपा अतोपा स्टेट अमगुमना अखोइसे याम लुमने लौबी सुंगलो लौबी देबा मोइगे फैक्टर मयाम अमा लेरंबे याय रीजन मयाम अमा कोस मयाम अमा लेरंबे याय करी दोबगी नोबा बीजेपी के एमएलए मसिंग सुना मखोइने सरकार सेमजबा ngamje देबा इलेक्शन की ऑन द ईप ऑफ इलेक्शन को मोइ दे हैव देयर ओन मैनिफेस्टो लेरिनेबा वी मस्ट डू अखोइना हाइरिब सिंग से इलेक्शन की मैनिफेस्टो दे इरिब खुदिमक सिंग से अखोइना हेंग शक्ति पाइराबा सरकार सेमाबा मियाम की मिहुत ओइना शक्ति पाइन मियाम की थबक तोरप मतमदा इलेक्शन मैनिफेस्टो दे इरिब खुदिमक सिंग से थबक ओइना लोइना पांगथोरकनी हाबनेबा मतममदा लुचिंग मयाम मन हाइरमी बीजेपी सरकार दल हेलु अदु तौगे अदा तौगे हेब मयाम अम लेरमेबको मधु हुजिक मधु निंगसिंग रगदी अखोई की मयाम सिंग से वेरी अपसेट वेरी डिस्ट्रेस आमनिंग बकायबको यंगो इरांग जे हौरप मतमदगी हौरप मतमदुगी मतमदुदा मेट्रिक परीक्षा से सुता थागिद्रबने सुता थादना अदुम मखोइना कनो तौरगा अमा मा तौरकांदा अदुम करिगुम बखरा सेमगा स्कूल देगी पिरक बखरा अमा मा तौ बखरा तौरेरगा अंगांग सिंगी रेटिंग पीदना परीक्षा से दुम तौरबने सी हौनब थबंग अतेबा सरकार अमलेरदी दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल नेबा व्हाट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल बीइंग टेकन अप बाय दिस बीजेपी गवर्नमेंट हुजी फाउद लेरी सिंग से को हुजी येंग से बा कनागुंबा इबेमगी इमुंग द थोप पे ओजागी इमुंग द थोप पे कॉमरेड के इमुंग द थोप पे कजाकिस्तान द डॉक्टर तंबा फैमिली में हम लेबा मकोई सिंग दुगी मसा मसु सिंग दुगी पैसा थाना न होनरो इबेमगी इमुंग द मी मंगा ले रेंग खलसी गाड़ी मंगा लौरो ईएमआई दा लोन लौरो को लोन थीन नबगी दम क्याम वारम गनी खुदम मोइना बोको हारिब पुनमक सिंगसिगे अवा अना से यारिब मखै एबेट्स मसे हंदहनगनी एज फार एज प्रैक्टिकेबल सरकार जिबु लागदी नोई की नमित तारिब पिरांग सिंगदा अवाबगी पिरांग निंब थुंदबगी पिरांग पुनमक सिंगदो लोइनमक सरकार सिना तैथोकनी मयेंग तहनगनी हाइदना मदुगी थाजबा अमदनेबा मोइबु करी हाइसिगे मोइना बीजे आदसु अखोगिसु कनोमा वखलो नमलै
सेंटर दबु सरकार पायरदी सेंटर द सरकार पायरिबा पार्टी दुदा स्टेट सु पाहिन बायदना अखोगी मियाम गी वखल नमसु लei मसी करगुम मतम दसु असोइबा हाइगदरा फत्तबा हाइगदरा डिमेरिस मयाम मसु लेतबदि नते बको अदुना होजिक इरांग जी थोलप मतम दगी वारबसे कयामु यामन वानरगे सी मियाम गी खोलाउ सिंग सिदगी लोइन तारबने खबर पानरिबनी को यूट्यूब ता मखल खुदिंग मके सोशल मीडिया लोइन वाई साइरबने बको मसी पुन मक्सिंग सी येंगुरगदी it is not the time to be delayed ko sumchon chon debagi matam natreba tasenga BJP gi MLA sing se asibu ikai ba pige haraba केंद्र खुनिम की MLA सिंह मागी MLA सिंह करम हाइना उरी बगे हैबदो सेंट्रल गवर्नमेंट ना BJP की अथॉरिटी ना BJP की हाई कमांड सु मधु खर उब चंगे तसेंगा BJP ना मणिपुर से is an integral part of India हाइदना यामन लुमन लौबी रगा भारत की दमकता मिंचत पोरपदा मणिपुर दगी कोकथोंग अमना भारत की अचौबा मिंचत मयाम अमा पोरइबनी मणिपुर से इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नि हाइदना तसेंग लौबी रगदी को मखोइना मणिपुर की मियाम से मोगे MLA सिंह से हुजिकती मोने इकाइब पीबो क चमान रबनेबा मको MLA सिंह सी करमाइन प्रजा सिंह सी न उरिगे बहुजे मधु मोने फिल तौगदबनेबा सिगी फिबम सिदा सुम लाकपतारबदी 27 लाकदब इलेक्शन और 27 की लोशलकद ओगेरा अर्ली पार्ट ऑफ 27 ओगेरा टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ 27 ओगेरा लेट देयर बी इलेक्शन को तौसनोबा अदुई मतमदुदा अनसारेबल से प्रजान सोइदनमक यामना राइशियस ओइबा सेंसिबल ओइबा राइट थिंकिंग अखोगी सिटीजन मयाम सिंगसेना सोइदन मतम मदुदा पाखुम पिरकनेबा मदु ngaibigano हाबनेबा मदु ngaibigi महुता फगेरा फवरा हो चुमे अमरोम दो सुखनबे याय पॉपुलर गवर्नमेंट ला एं खलसी पॉपुलर गवर्नमेंट ला पदुना शांति पोरपंगम दोराब्राबा को अदुमक्ति नते शांति हायरगदी तसेंगबदी मैतेइना शांति थुगाइबरा हाइबसिमति मैतेइनदी आई most of the time very oftenly very frequently I used to say we the Meiteis never wage the war against any community kana gumba community amagi mayok ta Meitei yamtana no matang asi bawda mabuning na ba thabak tawgibra haibadudi akoi adumati so far akoi kanosi conscience की मतुंग इन दी लेते है बा नहान तोरबुंग दे बे मन पंगी 15 द चंगे 16 द काप्सले मोने लोई ठुगार पंगाक्तने बा लोई नमक से मोने लोई ठुगार पंगाक्तने बा एमआईटी अखोई की MLA सिंह दे शांति पोरो अखोई की MLA सिंह दे शांति की तोरबान द दुमले पले शांति की फंबाक द दुमले पगले को शांति पोरो मोने हाइगे दबदी कोकी की MLA सिंह दु दने बा ठुगारे से लोई ने बा why there will be buffer zone yes नोगी आइटेलेप सिंगना चोरसानपुर लंबी तिदिम लंबी सिदा हाइरेबा देयर मैटेइस बफर जो लांजला कनो हाइदना मोय थेल इबनेबा अदु संविधान याब्राबा अथॉरिटी हमना एस्टैब्लिश अथॉरिटी हमना याब्राबा मदु याहलिबदो शांति थुगाइरिबसे मखुइसु राइटर अमा ओइरेबा शांति थुगाइबदसु को अदु मोयगा कोकी सिंगिसिगा सेंट्रल गवर्नमेंट सिगना मानबर कंस्पिरेसी अमा लौतुनब पोट अमा लेब्रा हाइबगी वो पोटसिदी अखोगी कॉमन सिटीजन जिंजे लोइनम खंगरब वानेबा अदुन इबे मनंग साइ थंबिगी बवाफम दुगी मतंग दुदी 2 weeks after BJP MLAs meeting at Delhi have say sigi matang sidadi still ko there is no any progress akoina sum uzaba matam dadi ko madugi thodongna kanabase lei haidana akoiti laudri hu sarkar semakhi basu yai semakta basu yai ko depending on many circumstances they may take a decision also adubu hojik phawbudadi moina unarubagi fruitful oiba outcome amadi miyam jena ngasi bawbudi uba phangdri haina ai ahan bagi round jita thamjage Thank you very much, Dr. Uza. Marik chumba wal kya ma thambiri makha chathaja boine uza sotin de lakchage uza akhoi uza birendra na su thambi ba as Manipur is also a part of India adubu nakalamrom da uza hauki ba koi Pahalgam Kashmir Jammu and Kashmir ki Pahalgam gi attack to koi amu koina ying ba matam da Manipur India ki part ngak tane boza maduda miyoi legide
Nakalamamda Makoi to terrorism egg ni hai. Adu taradi Makoi jirigi thondok to yeng se boza. It's a very heinous crime never. Angang pikraba angang yauna hat laba matung rape to ba matung hat laba matung turen the thadar kriba ne boza. Adu bitaragadi Government of India na Manipur karam yengi habisine boza. Masi Government of India na Manipur si karmaini yengi habisi gi matang sida oza masagi amuk yeng bayai akoina miyam na habisi Government of India na Manipur si neglect or si MP da oiro amado oiro koi mi masing yam da MP da outer inner ani aduga koi gi Rajya Sabha gi koi amakakalaire masi masing yam da basina su Manipur si neglect over organic have a warol so to Maktam Nariza. Adumapu Akoisi Manipur si India gi part ama oire adu chahi aniga tha taruk taret suseleos oza yani kashu pani okay masida oza gi mota Government of India na Manipur si CEO na neglect tawri base oza akoi gi MLA singchina sonman bagi oidori bra natragana akoi gi Manglam chatta kari choiramba akoi gi kari weakness point leirambana Government of India na akoi gi national party ani mangna koi congress na pan bada so duma pena gi deuza aduna adu mangna BJP na palaga phagadra haidana hongdo ubane chimak su dum pende chi matang da ozagi ba moche kari kamai ni yeng beuza ne ta pi pose si khu center na Manipur si matam sang na I neglect or have a symmetry. I wapam natana Manipur Gimiam Punam Liana Wapaman. I koi state state Yan Ehan with up. Quay state Manipur say. So he the sing a nigiti as Lejava. Ningtopan ba Adumba they park a money. They palm or a lie. Adubu Baro and Ningtam Lava Matunda. Ekoi state shisu Bharat lengaki makhada ekoi Bharat ki manung da leiba state ama ekoi gi oina leire adubo ekoi gi Manipur se masi tasen haragadi ekoi baning makhatam na panjaramba adum leipak amabu Bharat ta yaur matungda yam hanthaba thakta party state ki thakta handalakpa aduga loinana ekoi amuk hanna ekoi gi ekoi na pami ba hena shakti leiba even Bharat mandu yaur so ekoi yam hena shakti leiba autonomy leiba adu state amaga phamse ekoi phangmam thokpra masi pigada bani hai wa phamse ekoi lusing den irabot ki matam dage ekoi thengnar ga lak adu leiba thiri di territorial council loina la si matam dugi Ranti to Bukabu Sing Marakta Koi party su Manipur su Pung Pava state amo hen gadavani haiva but akan ba demand me am to adu Manipur da lalhobugi su me am pokri se state se center na yengi ba mieng si se Manipur na state root pang se Nagaland sahi tarale yes Naron Singh pende lalobu wa mayam thole center namdaraga center gi apamba aningbai makhada mogi daya da sason to se akoi thongna le ba Naron Singh pamde sina lalobu gi tholok ibagi maru maramdi sikeno man aduga muka akoi na state hood demand to matam sai kya sangare akoi gi long Nepal sugu schedule charna wa badugi to matam yam sangi am phose special power eki loktho oi no ji thenari kangla de samai phal loktho ro do kya matam sangi sumaina khoi awat pa adu lena khoi gi state yamna khoi gi keno gi special status moina khoi how hibiti has ki tangkak sin maroina nakna kanda special status amagi thak da thangudam ni hai se khoi party atai te map hai ni bane ado punamuk tu ona tainab da ngasi di Manipur se khoi aduga marak amada so khoi gi Manipur gi lei saktam je machet thugai na ba adu tangka kya ro na gre madu da Bharat engana dum yenga le khoi ne thengnar kan da apun ba saktam ji kalori ban adu hujik sho mu khoi territorial integrity da chob challenge mani
Kukila Lobo Kambusin Toriba, Moi Tabuk Matosi. Maru in Hosik, Equilona Riba, Myanmar se, around 2 crore 50 lakhs Muki, Mother Sin Kuki, Kambusi population average. Arch Tago, Hill Trek, other hopes of the Ogadi. Other Moye Kuki. Lalo Kamusi Shina Manipuri areas in the Paktopi was yam line to air Kalakanda, Koi Sigi Sushilaki. Adubu, a queen Suma Tondoma, May home 2023 at the talk record. Ado Dagina Sipausi, Prime Minister Kadole. To win the nation. Marata Mukak talk no boxing my from da. Cookie no Pima. Yam a few seconds. Milka Papote ko, Mark Basafi Tongan Gide, Habi de Mukta, Barot ki Prime Minister, like anything condemned to ever. See, Yaning Devo. And some trade is a beam hybrid. Pia Banaka, Yana, Giri, Turinda, me, the Terra, Tadar, Hatoga, Sida, Barot ki Pradhan Mantri, Kadole gave all the same Nandi. The Milishally. I think even Mam Hot Cockret or relief kept the meal a Bacadole. Aduga buffer zone kaido tham marata sumuka lamentu enba kuki lalo kambu kogi relief ke akano dele kambu singse moi su extend to pisa mayam thadari moi the piri betolo senpam adu singse dunga su senari kambu singse madu su ge niom niti amta ngakte makutta masada no mai dum yala salale like anything moi apama to lut to Bakan here. Yes. Miandri, Senyam Komi. Sipino Sibaro Sarkar, Kana Karutumile. Drug. Yes. She Taba Pulep Lepe Haina, I officially locked up Yadri. Yes. Leptri, Tari. Drug take Potoki income there, but she assembling it Sahimi Kaiba, Saint Pumse, Badu double Pagini. Around 68 crore Gumba. 68,000 crore Gumba, Wipangin. Ado, Siem Zatali, Baro Ringana Pishamateng, Pangjaga, Tiger Road, Ebra, Adu Road, Ebra Basiga, German Road, Dumsemali. Adu Lerena, Cookie Laloba Kambusing, the influence to Rokanda, Moi MLA sing. Yam democratically color election, the color MLA sing share, but like anything to. Although I am saying, I don't know if the peace, 100 years a day, Baru Sarkar Mokuti Irele. Prime Minister in the morning call. So suddenly, Kambusing she called Karigino, free movement address, no think them is a Ado. I don't talk to Zika, Ado. That's a kind of political dialogue. When a pen of my Amna, Baro Sarkar, the Tragus telling Actra. No Pedri Hungry among the throw. Perceiving you in a tongue but Panbelo, even either of a political dialogue, Kayamana, peaceful solution, Porokiviti. Lady Neroko, I could show the lady. Iraina. I could West Bengal, Darjeeling district, Shikaya, Kangrela, Hovado, Tonga country, Magiwani, Miang, the Torido. Ado, Wari Shanarka, the Moika, Gorkalengi, or Bakaino Harp Tower, Ingrid now. She Bodolen, you are from Wari Shanar, the Moyo, autonomous. Ado that Toredrico. When Nagalian, Western the Gallery to Veridrico. Are they even in a scene I am? 1915 August ki tarikh hum warma lekatan sum thoktum jo soy be kwaro ya teko kudaki hoina karta hor ado bharo sarkar wadi shanra kar only 2 point koi tongan ba constitution tongan ba flag kan tor ka de yai wari sas sa thari ba ado sikti naga sing su yam peaceful kano amada punsi mada len ma pamba mayam so thoramina asim yare as it is ado sa thara si haina ba potu ne ado kari gino gyan tan wari sadri dubo saramba ya yam saramanen khale ado lolo wari sabe abante maseti phong sana ga dobni phong ngana drade mi mangdana moi manung dama hena dena tongaraga somdana ko moi hai mai teilal hobo yam kaptharo hai na pesan sa khulai me pimor ma dikom doni
실 큰거야 뭐 왜야 와버리니까 somos 자들 얘기더라 봐 마양 하이니 바로 सरकार के किनो कुकी लालो बकाऊ सोगली से है अब मैं तेल लालो बकाऊ नाम धन अब मोई कुकी कामू खुला है सिने बोर में हाइनी ने बा शीश माई से तबिया पोते dong मानो हरसिन जानता ना पमिन रगा टेबल ए 그거 레레 그 밑에 लालो बकाऊ सिंसे सिगसो को कंडीशन चंबियो भारत की मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दी सोफेयारोय काइबेरोय अब कई वारी साजिलाओय ना नत्रम तोसे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी देना पन्नम खागा थमदबिदा ए अपाम वारी सारगा बाय लाक्चनी अदु तौदे हबा अदुना याम ओवरऑल येंगम तमदा भारत सरकार ना अखोय की मणिपुर से ए यार दी बसे काइजर दुना हायना खनबदों तो बो खन यावरी मोय कराय देने बफर जोन Yes. Home Minister na 2023 की मई की तारीख होम में थोप थोक तो ये मतों तारीख मंगा रतर उलमा लाए अब ये नॉमिनी उम्मीदवार का श्री बीरेन मणिपुर की मतों दूसरे चीफ मिनिस्टर चलेगा आज दिल्ली से होगा तो एयरपोर्ट है ये बा नंगना कोई तंपाखेंगा ओ सिंग ना इन सासों तोड़ोगे सी अमुक निशंग है मौसा कोई सिंग है मणिपुर की सिंग कोई ब्रिटिश गांव में तंपाकना कोई निधोन गांव में अदुगी मतम दो अदे लुसिंग ने इराबोना सिंग तम की सासों जी पुजे लुकाई तो काय थमी से हाय सिंगा मी फमदल वारे फ्लो है बा सिंग नहीं निंगाई हुए बा कई की मोने सिंग तम को खाइदो निंगी सु करी की नो बा सिंग तम गाय ना तोंगा बा कोई लेपा अमु मनु दु ओबिया पोलने सिंग याउदर तम होइगद्रो तम याउदर सिंग होइगद्रो पिखबे स्क्वायर किलोमीटर 22,000 सिगी मनुंग से सिम अमुक तम अमुक खाइदो खाइन तो कभी करी ओइदोइ नो बा सि वाखन से अदुना आइना अमुक लाक्सरी दी बा गम इंडिया गवर्नमेंट की सुमाई मियंग से मसे मयाम फाउंडर से आई वाते को मियान फाउंडे बा भारत सरकार ना अखोई मणिपुर की तंपाक लमदम से मणिपुर मैते सिनाउ सिंह से मसे दे याम हंदब थाम दे येंगे अदु मारगा थागतरगा तोरिसिदि थागसनबने खंगे मणिपुर से अखोई स्पोर्ट्स अखोई कल्चर अखोई ट्रेडिशन अखोई टूरिज्म सी याम मालेम मसक्ता इबने बा अदु अखोई को गोल्ड मेडल जमाक पूला आकांदा सिल्वर मेडल जब मैं पूला आकांदा प्राइम मिनिस्टर थागत तरगा तबुदुदी मा थागत तया दंतोरिने बा थागत तद नतना अखोगी सानरोई सिंह अखोगी कल्चरल एक्टिविस्ट सिंह अखोगी टूरिज्म चोखन अबु थबक अखोगी लेजरी बा कनो से मसिदैदा भारत लेगान करी हि तोपी खरगे बा थागत पाइसिदी को अखोगी थौना हापीबा अखोगी इंखत पिब दरकार ओएबा कोई सानरोई काना चिंगी नापोम द नोबाब कावर का द को फुटबॉलर मयामा लापई वातारी नुम थागर पकान करी चाग दगे करी दाइट पिजे दगे करी मोइद मते मिशन दगे काय तो भारत सरकार की लेते है बा अदुगा सानबगी को सानबु मसी यामन थिन पुकन थौरां थौसिन सिसि भारत न करी गम त थौ वा साददौ ले कल्चर सुने तो लम के द अखोई टूरिज्म चौकदबा थबक कयामा भारत लेगान फज पाक पेरदी को पृथ्वी की लेपा खरा अई केनो साइप्रस चलुरे साइप्रस की ख्वाइदगी हेना मरु मोई मेन इनकम से टूरिज्म ने टूरिज्म दना अखोई लेपा तो हिंगबे याइने अतै लेपा कयामा मसी याम लेगरेबा अदुई थबुक्तुदी नसी भारत सरकार कायम थोइ देबा अदुवा ए हंदक संगाई फेस्टिवल याम तोइने हंजले अदुवा हुजगी साथी ग्रब इरांग सिगी मरक सैद टूरिज्म चौखदबगी ने संगाई फेस्टिवल तो शांति लीदर टूरिज्म चौकद्रो सुंग कया सिंगसि मोइना तौसन न मियाम द कैनोम उच्चाई तुम पोइ मियाम सिंगसे मसी और ये मतलब ददी अखोई मणिपुर से हमले भारत सरकार ये मियां से हम हमले यम साथी न हमले परंतु अखोई स्टेट से अखोई इकोनॉमी सौखनबगी खोंथांग द मान करी तो बिगर के ना मणिपुर की प्रजा लाख 19 से अराउंड 12 लाख 50,000 गो मनी लाइलेश्वर बनारो थौ फंगदिस सिंफम अमले थबक सुजरगे हाइदन चौथोरैबा हलमन से लाख 5 बितक ले अगर फंगना कोई प्रजा से वारे अदैदा कइनो थौ पिनो थरंग कइ पाइकते अदु आइना सी राउंड से द अरो कोइना थमजनिंग से खरदि तो दरकार ले मणिपुर से
ko prajana center bu waru dana ba sang ba sahi lising ani ki itihas ta mani makata na pamjar ma manipur se basaida koi top pa koi economic kenoma package ma yam ni pi bitai mai thorang tin pakit bitai ade usi mayam pene drishe se koi election ma mang election di census kai census no yes Persala ko Myanmar amde la ko mi adu lak tari ni pak thom jol le re hai NRC su sana de foreigner su tan thok de adu lo ina biometric su tau de kaim tau da ba phibam mayam sing sigi marak se da ka mai do census sarkar da vote tau doi no bo simyam hor kani adu moi khangna ekoi manipur se foreigner singi amagi moi sanabam moi adum ba ekoi saktabam ayam musalkan ekoi belo myam se mangadam hodai se ekoi yamaru ina sek to bom sangi adu loina na ekoi yamaru ri se ekoi ko ziki le situation se masaida bharot lengak na state ki adum ba PR lengak na kan thuna solution ho pro na athuba solution pro na thabak oina paikhat mo khana batai thabak to madun utkada bane e lebak sai de PR lengak na si oi pu to bharot sarkar si tor padagi lebak si inge leiribe relief camp te leiribe si paikale masaba si hanjala le free movement ya halle adu tawre gai se madu thawu me am do karmai tau sige haina prime minister masai yauna table de phamakada ekoi manipur ki political party si kaurakanda adu loina toan CSO me am kaurakanda manipur ki tu mien khan tham darkar le manu te irang horoga ma torka de leibak si mache thong khai do ko loe khoi apak chai huji wa governor se Kashmir ma tamam da ma governor mai peretani ne Kashmir mache kai se e irang ho do horoga da Kashmir mache thugai bu maina manipur si mache to lore adu mache na ga di base thugai bana ga di manipur mai hori se basi double triple angle kani oi bisiaro ai wa bi tam sak okay thank you very much secretary ai oja ratan da lak chike oja ratan nakal marom da khoina hojik manipur si tasengna masi kai dabra hojik si tongan ba phurupna kunthra manga swaina lairi basida khoi naga gi wari haukhre hauji si kuki na makoi gi separate administration natragana makoi union territory pigetabni haibagi demand sida makoi gi khongpham di makoi gi BJP gi MLA masing yam gera yamoroi makoi gi di hairiba makoi na lauriba decision sida stick tawraga yamna unity oina do maglepaga leigre whatever masi manungda yaning da ba yaurga su makoi gi maikai dagi suda leiba singjina na koi yawba yaro herga su moi machin kangba matam mangam dadana dumak leiri boja aduma pu akhoni yengba ya se government of India na khogi manipur si India government da India da tin gi bisi waja chahi 13 ga 3 sujala ba si bhawda government of India na manipur si karamba miyeng di yengi ha bisi gi matang khoi yoja SOTIN KUMAR na fazana marik chumna thambigre adubu laiba irang sigi matang da oja buffer zone si karai dei la ino ai se ngasai oja BIRENDRA na su thambireba hari basida khogi hajik president rule gi leingak ni na decision making si governor na makok thong na leire DGP chief secretary security advisor makoi na lawgada decision si da ngasai gi chief secretary na taseng na makoi na India leingak na di manipur mache ta na kaidri harga di buffer zone tham de harga di oja free movement da gwalta bi chatpada manipur thaba yadri ni kana lalaga chatta yari ge oja masi hariba article 19 ji khongau nari ni edu article 19 gi clause sub clause 1 e werangani resettlement tawru IDP resettlement tawru badani nongmai um ka paise adu beta ga di oja masida tasengna khogi prime minister Narendra Modi la amba matam da su Churachandpur da han chali kangla da ni la khris adagi di budget ji fund ji oja tongan jingina si tamgina si haidan tongan tholak pasina mo miyam si da yang kana mi painari si officially manipur ji ani thokna habidi thok traga su makhoi gi pami ba makhoi gi demand si pira bra habigi chingna basi ma oja miyam da yam leibase officially pire haidaga su tong thori ba thabak sina di pira ga manaba man silak pagi mami madi chauna ta salak
oja kari kamai tham chumi hojiki haribadugi nungaitaba madugi nungnangbado mi loinamakta phaureba hojik manipur si tasengbadi aikhoi si manipur gi integrity kaibe yaroena central government na sungaitana hai ko aikhoi myam na sungaitana hai adubu nakal amaromda integrity si aikhoi gi leiriba manipur thugairaga ni kuki mayam gi tongan ba separate administration si manipur kaire naga sing gi naga inhabited area si nagal gi apunba asama semgadabni nagali muji ihau tawridna adum kaire aduna manipur gi integrity si di always adum threaten tawraga leiraba pot amaneba ada central government na budi hai manipur gi integrity kahel loi hanam ada manipur gi integrity kahel loi haragadi manipur si adu chumba khala su leidi manipur si am pikpa state ni masida union territory mayam amu khaido ogadi manipur north east ki state sing si di macha ngakta ne hariba khone assam na da tai di loina thugai bada kana roi da thugai bada khena problem thoko da state ngakta ne ba adom de yenguragadi integrity se kahen da bana su phayena khali adu idiaga mena su kahel loi hari adu bu hujik tapiri du ni tawrei ba thawong si da di singi saruk si da aikhoi gi administration se yaudaba dongna tawre valley da leiri bai khoi maitai khara si hai jini chatpa su yadre uji hanna na ngang re ko kai tawdre masigi yana ba su khona de home minister na march ki tang ni pandara kai noi khoi hangdo ni hai kai so hangdok te masai jo habi ri duni chingna ba si yam phaure aduga hauji hauji leiri ba si da buffer zone ne da ama thamaga buffer zone la chal le ga na ta tawba manipur gi chingi tamgi administration si chumi hujik tapi ri do siba koi ni sahib leiri ngai da british na ngak pa kan da sing sing gai tonga na ngam meba tapak sing gai na ding thona tawraga ngam meba ado hairi ba se manipur gi ning thona manipur se merge tawre 1949 natra ne merge tawba matam du da manipur gi tapak khatam merge tawra ba ching yauri du di just common sense ki wane ba ching du ching na ngak ne na moi ching du hundom ra ba manipur gi ning thau par ma leibak ni ning thau gi leibak ni manipur gi ching su tam su loin khang na ri ngak ta ne ba ado hujik mito mayam ama manipur gi lai si laibak thibani na aikhoi ge yumlon nariba Myanmar si irang yam tawre irang yam tawbaduna adagi Myanmar rom dagi laiba kuki chin hujiki infiltrator hai ka tare ne drug la loliba koliba phattaba tawri je moi ngak thane haiba mayam sina sum masing du hengal aga lairaga adagi di yumdang bana kaina bai du ne ba tawre film se na sigi phibam sida India government na sum tolerate tawduna sum laiba dong na tawbase masida ne bai khoina chingnar ai se aduna chingi administration ga tapaki administration ga si aikhoi tongan badong na he man ba aduga divisive policy hagadar divide and rule habado adu ne ba central government na toba mali se ado madumang na aikhoi gi leiriba manipur gi miyam sigi unity porokpada yamna achoba apan ba hindre jamadi oidori ne ba ana leiriba posi yamna su complicated oire maramdi kuki khatagi wanate naga ge achoba community leiri maitai leiri kuki ahum thona ga thugairaga yagadra gain haiba gumba da manipur da moina pamibo autonomy do karamba makhangi autonomy no gaidu yeba aikoina hujik moina sanariba role se kaim nate ba maitaina larger community ni ana majority community na minority oriba tribe sing se kain minority community sing se namdha birena tabada di chumba manba adonga saiju hanan hagi dine khoi maitaina lan to busu nate ko ado haiba posi moina sano pone ba namthari si kari area da no karmaina namthari no kamai torga phana be diam le district council pikthana leri autonomous district council leri huji gorkhalin gi ga torido moida loina mok piri ba paisa piri ama tori moigi hill areas committee leri assembly da su tobodi loin yai haba ado moina hariba singdu maitaina loina mok dominate tore haibu to some extent matang khara da chumamba yara bhauda madugi redress tonoba mechanism yam phajana lei haibe wanda adana hauji leiba posidi hauji manipur ga chinga tamga si unity leitaba dongna tore ibase masi aikhoi makha chathan ba super phatte na khalle aduna from all sides aikhoi maitaina budi ngaitan lauri chingi NGO amatana kharabudi laura khangde moisu tawraga aikhoi punjal laga honaraga aikhoi manipur kaibe yaroi gaibse aikhoi na highway wadani maramdi moidi madudi taning draba port amane aikhoi di kaijer again tawrabnina ana masi India government na yamna achoba political will ama aduga categorically commit tawba ama change masi aikhoi manipur thugai ba suya yaroi aduna taba tai demand kai tawai age gai do khanaraga di aikhoi positive oiba mawong ama da lakane na khalle ado adom da lakpa suya aduga anyway manipur je mona further division tawdna kairakpa taraga di manipur da leiba mi mayam se yam suffer tawrini maitai mutlaka na manipur da atopa community hingwa yaroi moina hana mutkani ado aikhoi pulop khangmin na bam di change Okay, Thakachari, thank you very much. Loshilak padai Oja Birendra the lakjage. Oja Delhi gi mifamsi week ani shure. Adubo Oja gi speculation da hai tare.
oja PRC extend tawrakani habgi thajaba laibibra tawdragana lairiba khogi suspended animation da lairiba ko assembly se dissolve tawrakadra aduga fresh mandate ama tawrakadra natragana oja khogi ani maksi khoi PRC extend tawdana khoi popular government ama oja sigi si oja gi miyengda hapta ni sigi matungda oja gi speculation da oja kari kamaina obi anchor na hang beri sida kwa very frankly speaking kaim to khantha na sum hai batarabdi tasengna sarkar sem ba hebsidi masing de satpanina aigi concept di aigi idea di hojiki leiriba president rule si retire to dringeda expire oidringeda at least some changes may be seen ahom bakharadi shoidan porakane ne khali okay sarkar si before 12th of February before 12 February se February si gi mamang de dum soidana shem gi dobo male okay maramdi mako gi so so polum mama leita bedinate BJP gi calculation su yamna deep orambe yai yam lu na lorombe yai just to address the present situation of Manipur ko hoji Manipur de leri basi laksin na bo hona ba he basi tasing center government ki kano de lei mogi makut de lei haitare aduna aigi wakhan de leader amma hai basi comment toge da karigumba yengi ba mi eng amada ahongba ma poraktragadi porokpang amdragadi madu leader na teba adana moina leader amagi role loge karigumba mathangda makogi asa khara thamge haragadi lakadaba mathangi mikhal lakadaba mathangi sarkar da majority moina karigumba asa tawzaram bataragadi sarkar se soidana semgi gadra ina khali maybe santi porokpang amgibe yai ngamgidabe yai natragana battle of money da battle of sovereignty na tabako battle of money da shen gidamakta lan hoba kangbu haidi sel da yam acquisitive oba adom da asset lan thum da sum pangaw ngawjo ba kana gumba magi wakhalon da kakti ko dumaina tawram badu yai tasing na hairagadi we are really oppressed ko our luck has been violated akoi angang magi marai baksi hosi how we are going to decide their future ko akoina moigi marai baksi kamaina lep ko doina wa we are actually speaking unable to prepare their future akoina akoigi charging the future sembangam banateba but we could make them fit so that they could prepare their own future makoigi marai baksi semgataba makoibu matik chabas oina ohenna bagidamata akoina we survive moi bu matik saba miem oina bagidamata ne ba koina ngasi hingi se adu moi bu matik saba miem ohlaka na makoina makoigi future du semsa hoguduri ne hariba for example hojik nit ki parkha la eba ko PhD tawnna ba satra jing makal kuding maki UPSC ne loba parkha mayam jing se thaba se hojik Dibrugad de center PBA web how they are going to appear the exam that to be conducted by UPSC because center is given at Dibrugad of Guwahati Silchar the PBA rieba akoi satra sing duna kamaina chatlaga madu ki parkha do thar go doino ko oruro do bo wane ba ko akoina punsi se de be amok halla oroi do ba sungan halla roi do ba pot mayam gi manung da live ba se akoi punsi se amane ba ai mathang mapok ta kari oina pok da gi halla ka ding halla oye se I can't decide it nobody ngambana teba ko so yamna tangna pokhraba mapok sida BJP na sakti paraganda asigum makhal gi miyam jibu toda tuna wahanna ba rajniti ma tawbase masidi akoi huji we are now I am now 57-58 years old aigi mapok sida di uratte ba ko nungai ba lemhori ba punsi khara sida ju huji lai ba santi gi phibam se lakhidra la oidra ba se akoi na hai ba si taseng ngamdre ba akoi na haining ba ko politician sing sida maybe me maybe somebody else who want to be a politician ko
मखोई की मियाम सिंह दुना मनिंग हनलबा को चाखुत पगी कुमांग सोक्सलप नतबा मनिंग हलाबा वाबना कम थेंगाबा मतम दुददी को प्लीज सैक्रिफाइस फॉर देयर ओन पीपल मियाम दुगी दमकत से पुंसी कठोक पियो को प्लीज सैक्रिफाइस प्लीज डोंट सैक्रिफाइस फॉर ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति दल दुगी दमकत पुंसी कठोक पिगनोबा मागी मियाम दो माबु चाहोलिबा मियाम दो अदुगा किदमकत पुंसी जे कठोक पियोबा को सी मनपुर 2023 दगी हौजी फाउबसिदा ओरेइबा फिबमसिदा छिगी जर्नी तेलबा चाही नि मखाय का हेलकपगी जर्नी सिदा लाइरबा मसिंग खेमग्रबने को वखल लेना नाबा मयाम अमा थोला अबनेबा साइकियाट्रिक्स नाबा इशू खरदगी सर्कमस्टेंसेस मयाम अमदगी को कंपेलिंग सिचुएशन खरदगी अखोई से एबनॉर्मलिटी द लाब मयाम अम यावरमनेबा हौजी बीजेपी ना मणिपुर द तौरिबा सासन सि येंगोरगदी को होय मकोगी थिंकिंग अमदा अखोगी करि हाइसिगे इंडिया दा लेबाक सिदा भारत दा मपम खुदिमुक्त लालौबगी इशू से लोइसले को नेक्सलाइट की बोगियाउना मोइने सुम नमधनबा होनरे मणिपुर खक्त ngaire निंगतंब तालिबसे निंगतंब तालिब कांगबु से लोइसनगे ना मोइने खनबगी शासन अमने न मुक लौरसे ब खनरसे बा अदु ओरगसु नाखोइनो खोइबु सियोंग येंगब मिएंग हाइबसे मसी नैनरक मतमददी हान लेरंबा निंगतंब तालिब मसिंग सिदगी खुजो अमा मुहेकलकनेबा को मोइने ओ इंडिया ना मणिपुर से सुमाइना उबोरे मोइना खोइ मणिपुरी खोइजे सुमाइना ट्रीट तोबोरे से खलकप मतमदा हानगी चाइना दुगी मथक्ता होजिक अतोप चाइना ममुक लाक्तना मसिंग जे अमुक हेना मशरूमिंग हेंगलकनेबको अदो आइना हाइनिंगबा मखक लै आइना होजिक इंटरेस्ट हाइबम लैको आइगी इंटरेस्ट हाइबम आइगी पोटेंशियल हाइबम लै कनागुम मी मन डॉक्टर तमनिंगम बै है दैट इज इंटरेस्ट नेबा डॉक्टर दो मानु ओइनिंगपगी ओइबंगम नबगी माउंड पोटेंशियलिटी लैब्रा हाइबो पोट अमसुमुक लैयबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिदी होजिक लैरिबा मणिपुर की सिचुएशन से लोसन गे हरगदी को अदुगी पोटेंशियलिटी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा लैतबदी नतेबा इट इज विद देम बिकॉज़ पावर लाइज विद देम नाउ होजिक मीन हायबको अखोई राजनीति तौबीरनुता अदु तौबीरनुदा करिगिनोइतादी मणिपुर की मियाम खक्तना तना भारत की मियाम सिंह से फॉल प्रोमिसेस ngасagi ras politician sing sina aranba uruduba mayam amada miyam jida thajal haba wasaka kanda hingbase akoi gi miyam si madu pamaktre ba yam seng hairata ko yengune bema sum yengakpa matamda suspension of operation hai makoina suspension of operation ji sangtoe akoina sangtokanu hai sangtokanu hai basigi maram amaka ai hajage ba masina makoida movement da tawning ba tawba matamda ngasagi group sida athing ba khara leitiye ba MSN IM Bharat Sarkar ga hojik santi gi wari sanai ne ba akoi gi isininaw marak ta su hojik santi gi wari sa ba tholakraba ne ba santi gi wari sana ba tholakraba MSN IM gi kadar amata da Bharat Sarkar na mangoda पैसा पी देब कादर मगी पैसा पी देब अखोगी निंग तंबा तालंबा निंग तंबा से हुजिकसु सोवरेंटी कंप्रोमाइज तौरो हैदना सरकार गो वारी सानब थोलखरब कांगबु सिंग असिगी कादर सिंग नया पैसा म मोइन पीब नतेब वेयरएस ngasagi suspension of operation da leiriba kader singidi thamagi pisa piri ne chahi kya no bo moin pikhala ise yes very true kari damakta karamba objective amada kari target ta intentionally pige dina piri no ba adu itadi maitei sidan moina BJP na kari nungai table lege ba or government of India na kari nungai table lege ba ko what is the wrong with us with them अखोई द मोइन नुवाइतब लेबिरी से करी नोबा अदुनदी शक्ति लेबा सरकार सिना पावर सिना पॉलिटिक्स अमा खक्ता हुए अदुन मणिपुर से हुजिकती कयामुक यामना वारगे से सीगी फिबम सिदला इनेबा अदुना हियर अखोइना अपील तौनिंगदी द responsibilities of the elected representatives
madu ko no huzik yengning hai bako bazaar na laubagi mahuta CSO sing na laubagi mahuta moina toruk ta badagi pelak ta ba degi nuai ta ba ning ba thungak ta ba mayam sing ado CSO sing ado na miyam gi represent tawraga miyam gi pulse miyam gi will do madu CSO sing ado na pura kanda sarkar gi mayok ta laukhala ine ba moina tawbiragadi responsibilities of a MLA adu khangna tawbira agadi ko manipur da leiriba miyam singse kharadi soidan makadi phagadaban heba aduna akoina haning badi be manasu hangbire formation of a government ko adu ki possibility di moina mathang da lakaduri batu da moy asam di leibanina soidan dis सरकार अम्मा सेमकद्रें कली मधुगी स्ट्रेटेजी अमदा मोय होजिकना फॉर्मुलेशन सेमदना मधुगी रोड मैप अम्मा सोयदना लेरमगनेन आइना खंजेयबको अदु हाइनिंगबदी प्रेस मैंडेट अमसु पब्लिक एक्सपेक्टेड को मियामनसु ख्वाइदिगी पामे तौबदबु मणिपुर गी लेरिबा फिबम सिदा पैसादा पब्लिक सिना करिगुंबा पैसादा सुम चत्तना सुम लेरगदी को ngasai gi apaba mihut se akoina khanbang ngamaktragadi hujik leiriba situation se sidagi hena phattaba situation amasu it seems akoina invite tobaga chap manane ba the best thing di kari noaita di akoina we have elected our representatives ko makoina assembly gi floor da lawmaker amma oibagi chap chaba daite do makoina laurage na khalakanda madu mating thongna fudo pirakanda manipur miham gi mahut sinbiraga koki gi MLA taraduna koki gi whole population gi mahut sinba silaga thabak tobugum akoi gi miham si gidamakta su ngasai gi akoina khanjagi ba MLA sing asina mating thongna thabak tawra agadi ko kendra sarkar na su sarkar semdana tumina laithokpa haibase aidi ngamgadabu mande aduna makoina airport chalamdai da du tawruni en hairamba halaba matamda we have interacted we have thoroughly discussed how to bring the stability and peace in Manipur tranquility peace pornaba peaceful coexistence pornaba adu oda akoi nainarure khanarure haidana miyam da pawdam badugi mahutta ko until and unless you form the government moina deadline ama pirabaga moina thabak khara tobira agadi manipur miyam si khara ngaisu awaba do handagadra haidana ai adumaina thamjage okay thank you very much sagachariuza nungai jing asigi pukchari ba topic asida khoi gi tongan tongan ba panelist humna masam sagi ba warul kayamat thambiduna mapung phan bi bagi damakta han panelist ahumpu Norris window ki mai kai tagi thagat pa phungdok chari thank you very much for joining us loishila padam yam da thamjaning ba wafam di hariba khoi gi BJP gi legislature singna wari sanurba matung meeting pangthorba matung gi hapta ani shur bhago hojik se yamna progressivity ka shu ubadi phangdaba dumakpu khoi gi oja birendra na su dumak lakadoriba khoi gi numit habidi tha khara sigi matung dadi makhoi gi su dumak karigumba makhoi gi road map khara semlam gadra habagi expectation amadi tawri dubu masi khoi haiba ngamde semgadra haraga khallaga lakpa ngaktani dumakpu dubu sarkar seme haina khalaga su masida solution ji purakpa ngamdragadi aduma iman hetmana ba miyamna pamlibadi lairiba khoi gi hojiki charang khoirangna ba khoi conflict asi hanagi normal sidu da amaga chathok chasin yana ba mangkraba trust sing se regain tawrapaduni miyamna pamlibadi adumagna loishilappada ngasagi lairiba representative singi elected representative singi miyamna thagat khiba miyamgi voice si ishor gi voice ni khanbirakanda aina laugadaba elected representative singna chaba isagi responsibility sing se lawiraga summak thengtharagadi manipur lairiba phibam si yamna lusaglakadagabagi phibam amda yokshalabanina elected members singna thenglabus thengna akoi matam si thengman khre khalagasu khara khajiktang miyamgi damta yengbiraga isagi lawam thokpa responsibility sing si miyamna su lawba pamli haiba warol se thamjabaga loinana masi gonedi ming tabiriba khwai punamki mafamdagi kaina namba yathangni jari till then take care yourself and good night Admission open. Urban Court Upper Primary School, Government of Manipur, Urban Court Mayalai Kai in progress.
Admission open for station 26-27. Available facilities: free textbook, free school uniform, free admission fee, well-served midday meal. Admission will be start from 5th January and station will be start from 19th of January. For more details, please contact Kabunghok Upper Primary School, Kabunghok, Mayalekai. Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singgidamakta Germany-da hospital program tamba yabagi khudongchaba pizari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamagta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagidamagta any stream da 50% fangba oigedabani ahumsubada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani marisubada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mangasubada construction engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruksubada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taretubada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagidamagta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipansubada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagidamagta any stream da 50% fangba oigedabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagidamagta 12 natraga graduate loirabasing na apply tawba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiba stipend listing humdra manga dagina 1 lakh fawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marok gidamak 7005063196 ta contact tawiru Admission open. Kabunghok Upper Primary School, Government of Manipur, Kabunghok Mayalekai, Info West. Admission open for station 26-27. Available facilities: free textbook, free school uniform, free admission fee, well-served midday meal. Admission will be start from 5th January and station will be start from 19th of January. For more details, please contact Kabunghok Upper Primary School, Kabunghok, Mayalekai. Haksan phana thamge hairabadi iramda masimakta leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi seyam changdana specialty kunhin badana layeng bagi khudongchaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangda mo kari gi chatlugani aikhoigi manipur da su hojikti awang mathaki healthcare famlabada matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhoigi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng pataki yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital, where hope meets compassion. akupa marol bidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Kabul Soy Imphal East Lengsin birau Natraga, aikhoigi phone number 6909390666 ta call tawbiru. Admission open. Kabunghok Upper Primary School, Government of Manipur, Kabunghok Mayalekai, Info West. Admission open for station 26-27. Available facilities: free textbook, free school uniform, free admission fee, well-served midday meal. Admission will be start from 5th January and station will be start from 19th of January. For more details, please contact Kabunghok Upper Primary School, Kabunghok, Mayalekai.